mu nyanja ya Atlantique hari agace kagizwe na mpande eshatu kari ku buso bw'ibirometero birenga miliyoni, kari muri Florida ndetse na Puerto Rico na Belimuda. Ni agace kagizwe na mpande eshatu. Kuba ari agace byonyine kari ahantu mu mazi birahagije byonyine ngo wumve ko ari ahantu hasanzwe. Gusa aka gace ko ni gasanzwe, gasa n'akamaze kurenga imitekerereze ya muntu mu binyejana byinshi by'imyaka ishize, bakita Triangle Belimuda. Hashize imyaka irenga 500 aka gace ariyobera kuri benshi. Indege zagiye zikanyura hejuru, zagiye zihanurwa bucumu, ntitwibagiwe n'amato yarapakiye ibicuruzwa ndetse n'abantu. Ndetse igitangaje kandi giteye ubwoba, nta muntu n'umwe ndetse nta murambo wari wigera ukurwa muri aka gace. Bivuze ngo ntibizwi neza niba abantu baburi irengero muri aka gace bahita bapfa. Aka gace ka Triangle Belimuda kabaye narengwa kuko ntawe uzi igikurura indege ndetse n'amato binyura hejuru y'aka gace. Benshi bagiye bapfa mu ibanga kandi bucece, bagashira muri uku kuzimu kuri mu nyanja rwagati benshi bita Devil Sea cyangwa se inyanja ya Sekibi. Hashize imyaka myinshi abantu benshi bagiye bavuga ko hashobora kuba hari amashitani akurura ikihegereye. Abandi bakavuga ko hari ibiremwa bidasanzwe biri muri ayo mazi byaturutse mu isanzure. Hari abagiye barokoka aka gace bakavuga ko bagiye bumva imbaraga zidasanzwe zangiza zikica buri kimwe kihageze. Nta butabazi buhakorerwa. Uwinjiye muri Triangle Belimuda wese arapfa, kuko iyo biramutse bibaye ngombwa ko bagutabara n'abagutabaye barapfa. Bari mu mva z'indege n'amato byaboreye mu ndiba y'iyi nyanja. Ese mu ndiba ya Atlantique ni izihe mbaraga zidasanzwe zatumye aka gace gahinduka imvi ikomeye ku kiremwa muntu? Ese umuntu yakwizera ko hari ibiremwa bidasanzwe bitewe n'ingaruka z'imiterere y'isanzure? Muri rusange, kubera ikibi byose biba mu kazinga k'amazi menshi y'inyanja ngari ya Atlantique, murakaza neza mu gace k'amayobera. Mbahaye ikaze mu kiganiro itoroshi ry'umwijima. Ndi Irambo na Jacques, iyo ni Count FM 105.7. Ikaze turatwikurura amarido maze ducane mu ndiba y'inyanja, tureba akantu ku kandi ku mayobera yihishe muri Triangle Belimuda. Stay tuned. Turi ku isaha y'isa 8 z'igicamunsi, tariki ya 5 z'ukwa 12 umwaka w'1985. Ni imyitozo abanyamerika bari bagiye kohereza indege karabutaka zari zigiye gukora imyitozo, ubundi zikajya kujugunya ibisasu hejuru y'aka gace ka Triangle Belimuda. Ni imyitozo yari yahawe izina Fort Lauderdale Flight 19. Ni imyitozo yari iyobowe na Lieutenant Charles Trevor, umuhanga ukomeye mu kuyobora amato ndetse n'indege za gisirikare hejuru y'inyanja. Izi ndege zahagurutse muri aka gace ka Fort Lauderdale ku isaha y'isa 8 zuzuye, zigiye kujugunya ibisasu hejuru y'inyanja muri Triangle Belimuda. Ubwo bagendaga, urugendo rwari rwiza cyane kuko uko bapangaga kujugunya ibisasu byagenze neza, ariko baje guhurira n'akabaro uri mu rugendo. Bakimara kujugunya aya masasu, ibintu byaje guhinduka biba bibi, kuko izi ndege zatangiye kubura amerekezo ndetse ikoranabuhanga ari byo bita itumanaho naryo ritangira gucika. Bivuze ko nta murongo wagombaga kubabuza n'abari basigaye ku butaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lieutenant Charles Trevor yaje kumvikana ku ikoranabuhanga agira ati, ubwacu ntabwo tuzi aho twisanze kuko twagiye urugendo rw'amasaha arenga 3 kandi byari biteganyije ko isaha 1 turiye tugarutse ku kirwa muri Amerika. Ariko ubutumwa yaje kumvikana n'ubworezo zari zirimo zicika. Yumvikanye avuga ko nabo bari mu gace batazi neza aho bari ndetse bari kumva ibintu biri kugenda bibakurura. Kuva ubwo ntawigeze yongera kumva kapiteni. Abandi bakomando ndetse n'abandi bakapiteni bari bajyanye nabo baje guhamagara, ariko bibi by'ubusa kuko nta numwe wabashije kugaragaza agace bari bagezemo. Birumvikana kuko bari bageze hejuru mu gace
mu nyanja ya Sekibi Triangle Belimuda. Abo banyamerika bakimara kumva ko abasirikare babo bashyiriye gupfa muri iyi nyanja, bahise bohereza izindi ndege ebyiri z'intambara maze zijyana umuvuduko mwinshi, ariko nazo bitunguranye zirangije kurenga ibirometero birenga 1200. Amerekezo, compass direction ndetse n'ikoranabuhanga ryabahuzaga n'abasigaye ku butaka naryo ryahise rikwama. Nabo kuva uwo munsi kugeza na n'ubu ntawe uzi iyo barengeye. Uyu munsi ni igihe kitazibagirana mu mateka y'abanyamerika basebye ku mugaragaro. Reka mbasubize inyuma gatoya, ibi byose bitaramenyekana ndetse ikiremwa muntu kitaramenya ko inyanja ari ya Sekibi. Ibi byose byatangiye kumenyekana mu gihe cya Christopher Columbus wavumbuye Amerika hashize imyaka igera kuri 500. Impanuka zikomeye zibereye muri aka gace ka Triangle Belimuda mu mwaka w'1996. ubwato bwitwaga Self Queen bwapimaga uburebure bwa metero 130, bwari butwaye abantu barenga 309. bwaburi urengero ubwo bwanyuraga muri Triangle Belimuda. Hashize amezi 6 gusa indege ebyiri z'ingabo zirwanira mu kirere za Amerika zo mu bwoko bwa Boeing 555 zanyuze hejuru y'aka gace. Zikihagera zahise zihanuka ndetse ziburirwa irengero. Hadashize igihe kinini ubundi bwato bunini bwitwa Good News bwari butwaye amatoni y'ibintu bwaguye muri aka gace. Indege yo mu bwoko bwa D3 nayo yahanukiye muri aka gace iburirwa irengero mu gihe yari imaze guhabwa amabwiriza yo kugwa hafi aho. Mu mwaka w'1996 umugabo n'umugore bari mu kadege gatoya ubwo bari bageze hejuru y'aka gace ka Triangle Belimuda. Baje kumvikana batabaza ndetse batanga amakuru ko hari ikintu kiri kugenda kibakurura muri Triangle Belimuda, ariko nyuma yo kwakira amakuru yabo bahise bava ku murongo. Nta muntu n'umwe wigeze yongera kumva irengero ryabo ndetse nabo bikaba bikekwa ko baba barazimiriye muri aka gace ka Triangle Belimuda. Nkuko nabibabwiye tugitangira ikiganiro, impanuka ikomeye y'ubwato bw'abanyamerika kandi bw'intambara bwaburi urengero muri aka gace ndetse n'abagerageje kubutabara nabo ntabwo bigeze bagaruka bo kubara inkuru, kuko nabo bwabo barigitiye muri iyi nyanja. By'umwihariko benshi bavuga ko iyi ari Devil Sea cyangwa se inyanja ya Sekibi. Izi ndege z'abanyamerika ndetse naboherejwe kuzitabara bakimara kuzimira. Iki cyabaye kimwe mu byago bikomeye byabaye ku ndege z'intambara bibereye muri Triangle Belimuda. Abahanga mu gukora ubushakashatsi bavuze ko iyo yari impanuka idasobanutse nabo batabonera ibisobanuro. Abantu bavuze ko abapiloti bizi ndege baba barashimuswe n'ibiremwa bidasanzwe by'amayobera ngo byaba byaraturutse mu isanzure bizwi nka alien cyangwa se ibiveju. Abandi bashakashatsi no bakomeje kubijyaho impaka bavuga bati ntabwo twakwemera ko bapfuye mu gihe bataragaruka ndetse tutaranababona. Nyuma y'ubu bushakashatsi hashize imyaka 50 gusa igisirikare cya Amerika kitarava ku izima cyasubiye gushaka ibisigazwa by'izi ndege zaburi urengero muri aka gace ka Triangle Belimuda ngo byibuze babashe no kumenya kimwe mu bintu byaba bikurura izi ndege ngo banamenye amakuru kuri aka gace ka Triangle Belimuda. Bafashe izindi ndege bajyayo. Ubwato bufite ubushobozi buhambaye mu guhangana n'imihengeri babwise Deep 6 babwohereza hafi ya Triangle Belimuda. Abraham Hawk numwe mu bashakashatsi ndetse akaba na kapiteni w'ubwato. Uyu mushakashatsi Abraham Hawk yafashwe nk'igiharamagara kuko nyuma yo kubona ibyabereye muri Triangle Belimuda byakekwaga ko nta muntu n'umwe wari kongera gusubira muri aka gace. Uyu mugabo Abraham Hawk yari umuvetera mu bakapiteni b'ubwato ndetse bakaba n'abahanga mu by'ubushakashatsi mu by'amazi. Kugira ngo agere ku ntego ye ndetse n'ubushakashatsi yari yiyemeje, byamusabye kwitabaza inshuti ya kadasohoka John Michael, yari umupiloti w'indege z'intambara muri Vietnam. Uyu yahisemo ko bakoresha uburyo bwo gukusanya amakuru ku by'aka gace ka Triangle Belimuda kari karangije gutesha umutwe ubushakashatsi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarahatikirije umubare mwinshi w'abasirikare.
yakusanyije buri kimwe cyashoboraga kumufasha kumenya amakuru y'aka gace. Yakusanyije mapu cyangwa se ikarita zakoreshwaga mu myaka igihumbi yari ishize. Ibyo byasaga n'ibimuteguriza kwinjira muri aka gace gateye ubwoba ka Triangle Belimuda. Iyi yari operasiyo ikomeye cyane ndetse byasabaga kwinjirwamo n'ibiharamagara. Umwe muri aba bagabo yavuze ko nibabona ibisigazwa by'izi ndege azakuramo ingofero yambaraga akayitapfuna akayimira bunguri. Ariko ntibyagenze neza kuko abashakashatsi baheruka kuvuga ndetse baheruka kubonwa indege zabo zigihaguruka zinjira muri aka gace k'inyanja, kuko ntawe uzi irengero ryabo. Izi ndege z'Abanyamerika zijya kuburirwa irengero zabonwe n'abarobyi bari hafi aho. Bavuga ko mu buzima bwabo kuva batangira kuroba no gukora akazi karebana n'amazi batari barigeze babonye inyanja yihindura kuko byari bimeze icyo gihe. Byatumye bavuga ko abapiloti batwaye izo ndege nta kosa na rimwe bakoze uretse kuba baraburiwe irengero gusa. Abandi bashakashatsi bakomeye bakoze akazi k'indyanguge cyane mu gushakisha ibisigazwa by'izi ndege, gusa babo ntabwo bigeze binjira muri aka gace ka Triangle Belimuda. Ababo bashiraga ubwato bwabo ku nkengero z'aka gace maze bagakoresha ikoranabuhanga bakareba ibiri kubera mu mazi. Inshuro nyinshi babonaga ibisigazwa by'indege ariko ntibabone izo bashaka kuko ubwabo bishakiraga kureba indege zagwanye intambara ya kabiri y'isi. Nyamara bakabona ibindi bisigazwa byinshi by'indege zagiye zihagama muri aka gace ka Triangle Belimuda. Kugeza ubu nta muhanga n'umwe wari waragaragaje ibiri kubera muri aka gace ka Triangle Belimuda, ndetse byari bisa n'amayobera, agace katagerwamo ku isi. Umushakashatsi Mike yaje gufata icyemezo cyo kujya munsi y'iyi nyanja ari wenyine. Yari yarakoze ikintu kimeze nk'indege ariko gifite ubushobozi bwo kujya munsi y'amazi ndetse no kwinjira mu ndiba y'inyanja. Yageze yabona indege yatekerezaga ko ari imwe muri za zindi zaguyemo mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Avuga ko iyi ndege yari yarangiritse ku buryo nta kintu cyabashaga kugaragaza ko ari indege. Ubwo yakozaga ibiganza bye kuri iyi ndege yagize ibyishimo byinshi. Yayizamuye yishimye kuko yumvaga ko yesheje umuhigo. Akigera umusozi nyuma y'iminsi 2 yatumije ibiganiro n'abanyamakuru atagiye kwivuga ibigwi kuko yazamuye indege yari yaraburiwe irengero mu ntambara ya kabiri y'isi aha muri Triangle Belimuda. Ahubwo yababwiraga ko ubushakashatsi bwibeshe maze bukazamura indege itariyo. Yaragize ati, twibeshe tuzamura indi ndege itaragwanye intambara ya kabiri y'isi. Ibi byahise bituma bakoraga ubushakashatsi bwo gushakisha izi ndege bateshwa agaciro aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ibikorwa byabo bakoraga benshi batangiye kubifata nk'ahari ibikorwa by'abasazi mu kujagajaga indiba ya Atlantique, ariko ntacyo bibagezaho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko munsi y'iriya nyanja hari ibihumbi by'indege n'amato yagiye agwayo mu bihe bitandukanye. Ibisigazwa by'izi ndege byabaye amacumbi y'udukoko dutandukanye tuba mu ndiba y'amazi ya Atlantique aha mu gace ka Triangle Belimuda. Muri iyi nyanja ya Atlantique, agace gahuza Bahamas na Florida niko gakemangwa ko ari agace gateye ubwoba gusumba utundi twose. Hari imibare myinshi igenda itangwa ko hari abantu benshi bagenda babura ubuzima muri iyi nyanja ariko ntibigire aho bimenyekana. Urugero, abacuruzi b'ibiyobyabwenge bakunda kwiyahuza iyi nyanja ndetse ngo benshi muri bo bahasiga ubuzima. Ibi akaba ari ikimenyetso cyerekana ko inyanja ya Atlantique by'umwihariko agace ka Triangle Belimuda gashobora kuba karamize umubare mwinshi w'abantu, ndetse ubushakashatsi nabwo butagombaga kumenya kuko menshi mu mata agenda hagama ndetse n'indege zigenda ziburirwa irengero muri aka gace. Nta biro na bimwe ndetse nta hantu na hamwe baba batanze amakuru ko baberekeje muri aka gace. Iki kikaba ikimenyetso simusiga cyerekana ko aka gace ka Triangle Belimuda kaburiyemo indege nyinshi ndetse n'amato yagerageje kukanyura hejuru. Joseph Bishop, umuhanga cyane mu by'inyanja, yateranyije abashakashatsi maze ababaza byinshi ku by'amayobera biboneka muri Triangle Belimuda. Bamwe bavuze ibintu byinshi ndetse ubwawe ushobora kumva aho gusobanukirwa ahubwo ugacanganyikirwa, kuko benshi bagenda batanga amakuru atandukanye ubwawe ashobora kugucanganyikisha ukibagirwa n'icyo wababazaga. Dore ibisubizo benshi muri bo batanga
ndetse n'abandi bagatanga ibitandukanye. Bavuga ko muri iyi nyanja by'umwihariko muri aka gace ka Triangle Belimuda harimo gazi methane ishobora kubikurura ndetse ikanabuza compass direction cyangwa se indangamerekezo gukora igihe indege zigeze hejuru y'aka gace. Hari n'abandi bavuga ko hari ibirunga byinshi biri muri aka gace ka Triangle Belimuda bishobora kuba bikurura indege ndetse n'amato binyuze muri aka gace. Hari n'abandi bavuga ko hari ibibuye bipima amatoni arenga 15 biri mu ndiba z'inyanja bishobora kuba byibitsemo uburozi bukurura amato ndetse n'indege zinyuze hejuru y'aka gace. Hari n'ababisanisha bakavuga ko hari ibiremwa bidasanzwe biza kuri uyu mubumbe maze bigakurura amato n'indege binyuze hejuru y'aka gace. Ni byinshi cyane wakumva kuri aka gace ka Triangle Belimuda, ariko iyo ugerageje kubisobanukirwa uhura n'amakuru menshi ashobora gutuma ucanganyikirwa by'umwihariko ukanibagirwa n'icyo washakaga. Ariko se mu by'ukuri ni cyo kintu cyishe muri aka gace ka Triangle Belimuda? Ese aka kaba ari agace Imana itashatse ko ikiremwa muntu gikandagiramo cyangwa hari ibindi bikihishemo? Ibitekerezo byawe ni ingenzi. Njye bategure kandi nkabagezaho iki kiganiro na Rirambo na Jacques. Iyo yari Country FM 105.